bagi mie goreng dong yang pedes. Nih, mie gorengnya deh. Harganya 10.000 ya, satu porsi. Terima kasih Bang Kumis. Makan di rumah aja, kayaknya enak banget di kebun. Aduh, nggak tahan. Mie gorengnya kepedesan. Bang Kumis kebanyakan naruhin sambal nih. Bagi es boba dong, yang dingin dan manis. Serot, 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 serot. Serot, 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 serot. Aduh, perut saya jadi mulus banget nih.